Paykuyta chaskirika muychis turaykuna ñañaykuna llaqta masiykuna nuqapas kutiramuniña kunan lunes p'unchaypi chunka tawayuq p'unchay febrero killapi. Killachay p'unchaypi mosoq semanata qallarinanchispa periodikukuna kay willakuykunata aparikamusqaku. El peruano willakamun, ministrukunaq kamachiknin, político umalliqkunata rimanakunankupaq mink'arikun. Aníbal Torres nin, Perú suyunchispi sasa chakuy tukukunantas mashqanqa. Chaynapi llaqta allin kanan rayku llank'ananpaq. La República apamun, Fujimorista runakunas huñunarikushanku vacancia nisqawan kamachikta orqopunankupaq. Mari Carmen Alba, congresista masinkunawan huñunakuyninkutas Fuerza Popular qatiykuqkuna kallpachashankuman. El Comercio apamun, Castillo llank'aynin manan allin qhawasqachu kashan. Empresa Ipsos encuesta ruwasqanpi pusaq puntos nisqapis kamachij uraymun. Sapanka pachaq runakunamanta iskay chunka pesqayuqllapaqsi kamachij llank'aynin allin kashan. Correo apamun, ministrukunaq kamachiknin mosoq ministro de salud mansayapakun. Aníbal Torres Hernán Condorimanta nin, fiscaliapi manas ima huchampas kanchu. Chaymantapas colegio médico qatipasqanpas osqaytas purinan. El Diario del Cusco apamun, kunanmanta pacha saywakuna kicharisqa kanqa. Saywakunaqa iskay waranqa iskay chunka watamantara huisk'asqa kasharan. Kunanqa Cusco aswanta Brasil, Argentina, Chile suyukunamanta watukuqkunata chaskiyta atinqa. Perú 21 willakamun, Sapanka pachaq runakunamantas soqta chunka esqonniyuqpaq kamachij Castillo llank'aynin manan allinchu. Chaynata Ipsos empresamanta encuesta tapukuypi lluqsin. Hinallataqsi Aníbal Torres llank'ayninpas manas allin qhawasqachu. Ojo umalliq willakuyninpi apamun, kunan wayllunakuq p'unchayninku kashan. Perú suyunchispi chunka soqtayuq runakunas amante sutiyuq kanku. Chaynan Reniek ukhupi qillqasqa kasqa. Kunanqa qarak'unpuq hayt'aymanta willakuykunañataq yachapakusunchis. Depor apamun, Yaqalla ichaqa manan llallinkuchu. Alianza Lima Sport Boys pukllaq masinkunawan empate nisqapi qapanku. Manan kaytaqa munaraykuchu ichaqa chayraq qallarishayku nispa pukllaqkuna kamachiknin rimarin. Tukunapaq libero willakamun, gol nisqallan mana chayamunchu. Alianza Boys pukllaq masinkunawan tupanakuspa kikillanta qhipanku. Liga 1 sutiyuq llallinakuypi Alianza huk punto nisqallatan aypan. Turay ñañay llaqta masiykay kamalla willakuykuna karunkunan p'unchaypaq nuqaqa ripushaniña. Ama qunqankichischu paqariña waqmanta tupaykusunchis.